Dragi gledatelji, pripremite se jer Balkan više nije poznat po ćevapima i polici bez smisla, već po rijetkim mineralima i još rjeđim izjavama Milorada Dodika. Da, dragi moji, dobro ste čuli, Milorad sada u geopolitičku arenu ulazi kao trgovac s rijetkim resursima, ne znanjem, ne stabilnošću, ne moralom, nego, dragi moji, litijumom, grafitom i, kako on to kaže, slobodom. Jer kako drugačije da objasnimo da čovjek u političkom skripcu nudi pristup resursima kao zalog za, pazite sad, vlastiti mir pred sudovima. Ovo nije politika, ovo je monopol na steroidima. Milorad dijeli rudnike kao karte u pokeru, samo što u ovoj igri ako on izgubi ne ide kući nego potencijalno u kazneno-popravni dom. Ajmo, dragi moji, zajedno kopati ne rude nego istinu ispod ove geopolitičke sapunice. Zamislite, dragi moji, sljedeći scenariju: predsjednik entiteta pod istragama i sa sve manje međunarodnih prijatelja vadi adut iz rukava i kaže: halo Amerika, halo, dobar dan Europska unija, možda vas ne zanima pravda li Dodo ima litijuma? I eto vam, dragi moji, Dodika kako stoji kao balkanski Gandalf ispred zapada i viče: ne možete mi suditi, ja imam rijetke minerale. Ne šalimo se, dragi moji, jer kako piše BN, Milorad Dodik i njegov režim nude strateške resurse velikim silama kao diplomatsku monetu za razmjenu. I sve se to, dragi moji, vjerovali ili ne, događa u trenutku kada mu se na vratima nalaze potencijalne optužnice. To vam je, znači, da usporedimo to s nečim kao kad vas uhvati kontrola u tramvaju bez karte, a vi kažete: ne brinite, imam kartu za zlatnu žiliju litijuma kod Bileće. Milorad, dragi moji, ali ne se tu, on ide i korak dalje. U njegovoj verziji realnosti međunarodna pravda nije pitanje zakona nego trgovine sirovinama. Zato se, dragi moji, ponaša kao neki balkanski Thanos, samo umjesto kamenčića u rukavici on nudi rudnike. Daj mi mir, dobit ćeš pristup rudnim bogatstvima, ne daš, vidimo se u Hagu. Njegov plan, dragi moji: rudnik za razmjenu, litijum za slobodu, geopolitika za početnike, prvo poglavlje kako se izvući iz optužnice uz pomoć magnetizma. Znači, u zemlji gdje se osnovna kemija uči teško, predsjednik koristi periodni sistem kao diplomatski alat. Ne zna šta je skandijum, nema veze, Dodik zna gdje ga ima i ko bi ga volio kupiti, dok mu zatvore oči na neke druge sitnice. A najluđe od svega, dok sve to radi, priča kako se RS ekonomski razvija i kako se resursi trebaju čuvati za budućnost. Samo što ta budućnost, dragi moji, izgleda da je isključivo njegova. Jer kad predsjednik koristi rude kao štit od zakona, to nije politika, to je mineralna korupcija s premium oznakom, a u pozadini svega narod se pita: a šta ćemo mi dobiti od tog litijuma? Možda Wi-Fi, možda put ili još jedan PR nastup? Odgovor je, naravno, dragi moji, ništa, osim što ćemo gledati kako se nacionalni interes mijenja za osobni opstanak. I tako, dok u svijetu lideri nude vizije, reforme i stabilnost, naš Dodo, dragi moji, nudi rude, jer kao moderna politička verzija zlatne groznice: kupite mene, dobijate ekskluzivni pristup podzemnim blagom, odnosno podzemnom blagu RS-a. Zamislite ako se ova logika primi, dragi moji, samo i kod drugi. Ne dajte ga, dragi moj Bože, korumpirani ministar nudi šumu u zamjenu za oprost, gradonačelnik dijeli jezera za svaki izgubljeni spor, a mi građani dijelimo mozak pokušavajući sve ovo da razumijemo. Tako da, dragi naš Dodo, ako već planiraš praviti geopolitički brzi kredit s mineralima kao kolateralom, bar nam reci da li se sloboda mjeri u tonama ili u gramima. Lajkajte, dragi moji, ako ste zatečeni ovom rudarskom diplomatijom, pretplatite se, odnosno zapratite kanal, jer to vam je, dragi moji, potpuno besplatno ako mislite da litijum nije zamjena za zakon, a u komentaru napišite
koliko tona minerala košta je istina, jer izgleda, dragi moji, što dublje kopamo, sve manje pronalazimo pravdu.